740 یا 720 داری من زده کو من دارم یک شما را نمیتونم بگم مثلا بشینین یه شیرینی یه چیز چایی آبی مثلا یک گلاس آب بخورین یه چایی بخورین مثلا برگشتم و آینه به دستش دادم گفتم کی در آینه کی را میبینی جون او من گروسنه موندم از صبح تو بگاه تو فقط در کندگی شما دهنتون کندگی شد عیبی من نی والله راسته میگم بچه ای خودتون 20 سال یوش کتی زندگی میکنین امین ای دهنی تو بروی در گریبانی من چسبه این خیلی همه نبید که دامادا بسیار بشم این همه ثروت و گنج و بایگری از کدوم حساب یعنی بعد من یک دختر سگ ریسک خودم جون خودمون که هیچ جا نمیرم جا بشینیم من میبیارم مش ما در یوتیوب تماشا کردیم یا بر ایرانی گازن یا بر ایرانی گازن نموندن اونجا ما عبید مون کردیم ما بیسیم عبید من وقتی هم ایرانی گام میزدم ما کوچیکو عادتی کرد و مایده و نه دوری واک من فکر نه من همین دوست می‌دارم و الفجر رستم ابو چرا شبنم اسرائیل را دعوت نمیکنه با فکر شبنم نه خود چرا نه برنامه شب پسند نمیکنه سبب شب بگو الان این گفتی که بچهای توجیک خمون با یگان مرد دنیا نمیتونم من بلیط میگیرم خیز بیا من تیزم یا من گفتم هم پروانه تو 100 تا میشدی که همین 100 کس رفت در جای دقیقه بخش زیاد شما من دام چیز باند کردی شما من بدبختی پریموی فکر کردی برای همین انا که دیگه تو به سوال میگی که من دیگه نگاه نمیکنم تمام دارو و طبیب تنها یک سبب است اما شفای آن در دست الله است شرکت شفافرما نمودهای گوناگون داروهای را پیشنهاد می‌سازد که برای برآوردن ریش برای برآوردن موی سر برای نیست کردن بوی بدن برای فربه شدن برای خراب شدن همچنین برای بیماری گرده و بیماری مردانه و زنانه و شما کمک می‌کند از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید تکفیل اجرا حتما به دست میاره رقم‌ها در روی اکران تماشابینان و подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳроб Про шояд нигарон шавед шояд ҳайрон шавед ки мо дар куҷо қарор дошта бошем боз ба хонаи ки меҳмон мешавем боз дарди дили киро баҳри шумо ифшо месозем аз ҳамин сабаб ёдовар мешавем ки мо айниҳо дар пушти як дари зане ҳастем ки бисёр зани ҳалиму меҳрубон мушфиқ ғамхор модари содиқ ва аз ҳама муҳимаш оғозхони шӯҳратёб медонед ки аст духтари шодравон ҳунарманди мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷиддин Муҳиддин Парвонаи Тоҷиддин бе дӯстони азиз якҷоя шоҳид мегардем ва ӯро дар хонааш аниқ пайдо мекунем зеро ӯ моро бесаброна интизор аст ва мо каме ҳам дер кардем ва биёед дарро мекӯбем ва якҷоя меҳмони хонадони Парвонаи Тоҷиддин мегардем ассалому алайкум салом алайкум узри зиёд барои дер кардан مشکل ندارم باش من که انتظار بودم گزارش زیاد کردم شما فقط دوا خم میکنه راه کا بودم راستی گپ کمی با مهراب پرو بند شدیم عذری زیاد ممکن است در واقع تماشاچیان عزیز ما جستجو کردیم گفت و گپ کردیم و بالاخره خانه پروانه رو پیدا کردیم و یک جای مهمانی خانواده‌اش میشویم البته سلامت باشید خوش آمدید اکتوجی که ما همش همین کوکوا کن نه کووا نه یوان ایروش ندارن چه خوش آمدید به برنامه باید که شما میومدید خونه ما الان درخواست زیادی مخلصان شما بود تماشاچیان شما هواداران شما بود که ما را خواهش کردن که یک مرتبه از خانه اشون برنامه کنیم من خوشتن با خاطر ای پشتی پروگرام شما پشتی گیم پروگرام شما برنامه کردیم با بعدی مریضی و بعدی کسلی چه وقت بود ابنا شدگی مردمم زیاد شده من از یک طرف بسیار خوب دیمش که بعد و بسیار مینویسن اینقدر SMS اینقدر بسیار که منتشر اگر اسپید نکنم جواب نه خفگی میکنن پریمو افیرو هم خود گپوی ناز میگن ناسترینیوم ناز میشه حالت خوب میشه بعد خوب نمیشه خوب این خوشبختی برنامه ماست اینم از طرف شما یکم آدمایی که مثلا من آخرین دوستای زیاد از شما پیدا کردم باش من تشکر رحمت در حقیقت شما دوست داشتنی هستید و امروز محض همون مهر و محبت شما سبب گشت که ما مهمانی خانواده شما گشتیم سلام خوش آمدید به همین پروگرامتون اومدن گیرید نه خونه دیگه یافتیم دیگه از این پس با همراه مهراب پرو میاریم سلامت باشید زنده باشید مهراب جان زنده باشید خوش آمدید سلام تماشابینان عزیز ما بسیار شادیم که امروز در خانه بسیار هم خوش‌آمد و برهوا و زیبای چهره موفق شو بیزنس یعنی پروانه تاجدین قرار داریم و بسیار خوشنودیم که پروانه در واقع یک زنی بسیار هم هنرمند چیره‌دست و پسنده ماهر است و این رو ببینید که با یک سربلندی ما رو پیشواز گرفتن و امروز ما مهمان خانوادگی ایشان گشتیم. سلامت باشید خوش آمدید رستم جان خوش آمدید مهراب و اینجا ما اجازه دادیم که پروانه میتوانند که با دوستان خود با آنمون دروزیای خود یعنی پرامو افیر کنند و چی سوالی که از جانب مخلصان خودشون هم میشود من اینجا پیشنهاد میکنم پاسخ میگم و در یک جایگی پاسخش رو همگی میشنویم چی تماشابین ما و چی دوستداران هنر شما شروع میکنیم و
барои меҳмоннавозӣ барои моро пешвоз гирифтан якҷоҳон як чӯрез ташаккур. мавлана Рустамҷон. Бисёр хуб мешавад. имрӯз банди чӣ кор будед? Дар хона шуморо ташвиш нагузоштем? Не, ташвиш не. Имрӯз як рост дига дар хонаям ҷои ҳеҷ ҷоям ягон программаи биромаданам надоштем, чунки бирӯз як ду корои хонаводагии худо буд. Беронаи шаҳр будем. Ташаккур. Тамошобини шумо бисёр хурсанд мешаванд ки дар чашми тамошобини мо шумо нишаста ба якояк саволҳои боқимонда ҷавоб мегӯед. Чун шумо ду маротиба меҳмони барномаи мо будед ва сеюм хоҳиши мухлисони шумо буданд ки мо меҳмони хонадони шумо гардем. Ин хонаи зебову барҳавову диданиро мебинем, бисёр ҳам шод ҳастем ва дар воқеъ бовар кардем ки дар ҳақиқат Парвона тиҷораткори номдор ва як зани бисёр сарватманд аст. ин ҳама сарвату ганҷу бойгарӣ аз кадом ҳисоб? Ай кадом ҳисоб? Бале. Ай ҳисоби мегӯянд ки ба худодод баҳс накун ки ба худод аст. Ай ҳисоби худоро шукр худомон, ай ҳисоби фарзанду, ай ҳисоби хонаводагӣ, ай ҳисоби меҳнат, ай ҳисоби давидан. Ҳам хел нест ку ай дарахт гиранд биёранд ба дастиям. Баъд ман як духтари сагризқам худо Рустамҷон. Шукри худомон ки ман духтари сагризқам. Ҳамин додару акам мегӯянд ки мегӯянд ин ҳамин мегӯянд ту бидонӣ ки дар вай дунё вақте одам мешинад ҳамин чӣ ки дар фикраш мегзарад чӣ хӯрдан вай намекунад даставка намекунад дар фикрат мегзарад ки ай ҳамин тирезаи мисол вай хонат оварда метиҳам тия гуфт худованд дар ҳамин дунё ҳам хикад. Ташаккур. Ва агар шумо хабар надошта бошед ба диққати шумо мерасонам ки як гурӯҳ занҳои муҳоҷир бисёр хоҳишу дархост карданд ки мехоҳем бо шумо шинос шаванд аз наздик ва мо анамун дархости ишонро ба шумо мерасонем, саломи ишонро мерасонем ва онҳо мехоҳанд ки бо шумо аз наздик ошноӣ кунанд ва дар пастиву баландии зиндагиашон дар барашон бошед. Розие? Ман розиям. Чӣ розӣ нестам? Ман розиям. Ман дар зиндагӣ ҳазор бор шукр. мебинам саволҳо бисёр омадаист. Не салом алейк мекунанд, аввал пурсӣ мекунам ҳамин ҳавози ҳамин чизе ки шумо гуфте бисёр мегӯянд ки мехоҳам ки ай пеш дидан ба хотир зиндагии хубам гузарондан хубай одам вақти хуб гузарондагӣ метавонад маслиҳати хуб тия ба занам ба хоҳарам ба дигар мисол заное ки мехоҳанд қатъи ман шинос шаванд рафтуомад кунанд як маслиҳат хоҳам пурсидан як дар зиндагии ёрдам кӯмак я чӣ ман иноя ба хубӣ ба ширинӣ метавонам ки анҷом диҳам. Черо? Барои ки ҳазор бор шукр дар зиндагӣ ман вазбинӣ надидам, сахтӣ надидам. Шояд ба ҳамин хотир худо набинам, худо то охири умра набинам, ғам дарди фарзандоя набинем, моли умр ай пеш ай боқӣ соли набира домодор шавем, келиндор шавем, дигар шавем. Ино ҳамаш орзу ҳавасай набинем ай пеш. То имрӯза надидем. Парвана мебинам ки ҳаводорони зиёдро ба ҳам гирд овардед. Тафовут байни рӯзҳои пешина ва баъди барномаҳои мо мегуфтед ки баъди барномаи шумо ман намегӯм ки масалан ман аён одаме нестем ки не ман бинам мана мешинохт ман чӣ як барнома хеле мегӯям ку тоҷикӣ чиста тоҷикӣ гӯем шагар не 1000% ман мегӯям ки 100% дигаргунӣ ҳастай. Дигаргунӣ аз кадом ҷиҳат? Аз ҷиҳати ки бисёртар ба ман одамое ки дар мусофиратанд зиндагӣ мекунанд дар зиндагӣ бисёртар. Ман масалан агар як рӯзда 60-70 агар ман дар смс меомад масалан паёмак меомад дар вай инстаграм ҳозир ман ина бисёр шаб мегӯям ба бораи чӣ прямой эфир бисёр мекунед ман наметавонам ҷавоб дода 3-4 ҳазор ман Рустамҷон дидан нишон метиҳам 3-4 ҳазор паёмак мебиям ҳамаш Россия ҳамаш Москва дигар шаҳрҳои масалан Россияи хориҷа дигар ҳама ҷо баъд ки наметавонам бисёр ҷавоб дода прямой эфир карда ҳамунҷо дар баъд қатъиашон гап мезанам суҳбат мекунам салома мерасонам ки хафа нашавед нороҳатӣ накунед. Аз пушти ҳамин барномаи шумоям зиёд дигар одамон менависанд зиёд да кстати между прочим дар чанд ҷое ки куҷое ки мерем такси такси шидем такси ҳамра доштам қатъи ҳамраам гап задистем таксигаш гуфт ки рост апай Парвона рост гуфт сурудам запис кар содем сурудам мехонем. Ман хеле нигоҳ кардам ман гуфтам вай ман шумо нашинохтам ба вуҷуд як гуфт зато ман шумо мешиносам ман шумо дар ту ҳар тамошо мекунам инҷа мефурем ана ай ютуб ай балҷон омадан бамон норак да фуромадем 4-5 кас будем баъд вай ҳамин биёин айнгире авай чува мо шумо дар ютуб тамошо кардем як бор эронӣ гап занем намондан ҳамонҷа мо абед мо накардем майр бисем абед мекунам қатъи ҳама эронӣ гап мезанам. Гап задед билохира хоҳишона иҷро кардед? Бале ҳамин прямой эфирам мекунам эронӣ бисёр гап занем мегӯям баъд эронӣ гап занем қатъиашон
خاکم یک چیز هست میگن که در خدا بهترش که همین در مهرتا در دل مردم در دل آدمو جا کنه از اون که بد بینن تا بد برنامهش من بسیاری بد کسال شدم اونجورا نمیدونم بسیاری چشم وقتی کنم شما ما چی با وقتی شما با لهجه ایرانی حرف میزدید بسیاری ها شما رو یک بار دوست داشتن و از ما نیز خواهش کردن که در دومودای نمیگین ای دومودای گوینده از کجا از افغانستان ایران نه 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 از افغانستان اروپا، نه از ایران کجا؟ همه از تاجیک دبی؟ خودمون نه 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 همش بچهای خودمون نه افغانستان نه ایران همش بچه‌ای که در روسیه بچه‌ای که در مسکو و سنت پترزبورگ دیگر جو الان این گفتی که بچهای تاجیک خمون با یگان مرد دنیا نمیتونم من بلیط میگیرم خیز بیا من تیزم یا من گفتم هم پروانه تو 100 تا میشدی که همین 100 کس رفته میگیرم من یک کس هم تیگرت نمیتونم بهتره یک گپ یادم اومد که وقتی اون چون برنامه ما سیرهای فوش در خونه عنوان دارد و ما میخوایم اون سیرها رو بهر تماشاچیان فوش داده شما گفتید که به من بسیار مینویسند مردم اما سخنهایی که دامادها و قوله یگان تا شفی بد نمینویسن یگان کس من даже من پریمو افیر میکنم من وای ثبتی مثلا مستقیم میکنم من حالی تو حال ندیدم که یگان نفر میگه که یک جای میری که میفورته وقتی تی حرمت احترام میکنن تا اونجا بسیار میخورفتن یک جایی که اگر تی خفا کنن دیگه بر تا اونجا نمیری همین پریمو افیر منم ثبت مستقیم منم همینه برای چی من تست میدارم سهرم میکنم بیگونه میکنم یگان بر یگان کس حرف گپی گنده نمینویسد یگان حرفی بد نمینویسد یگان چی نمینویسد وقتی که گپ خوش رو میگن و فقط مثلا حرف خوب میگن تا آدم عصبی هم باشی ناراحت هم باشی عصبت آرام میشه و خرسند میشه همین هر یک زنده همین گپی خوب معقوله میفوره یک زنده نی مرد هم بعد برنامه آشکارای ما سلامت باشین زنده باشین تشکر و بعد برنامه آشکارای ما شما در یوتیوب کانال یک سورپرایز کردید و همه رو به حیرت آوردید چی فکر میکنم سرودی نوی که شما پیشکش کردید میتوانید به هر انمی والیده روحی تماشابینی ما و انمی 4 مصرع آن را با یک صدای شیرین میخونید از آمدنت اگر خبر می داشتم در پیشی خانت گلارم می کاشتم گل می کاشتم گلی گلا می کاشتم خاکی قدمت بدیده بر می داشتم جور جان دلم تنگ آمده شیشه دلم یاری جان زیری سنگ آمده احسن هیچگاه صدایتان خسته نگردد زنده باشید شما نیست و شما تصور کنید که مهمان به خانه شما آمده است و شما مهمان رو مراعات میکنید با قول تاجیکی با لهجه ایرانی میتوانید که همین رو نشون بدید. بله آره چی رو نمیتونم این لهجه است که مثلا این وای کدن یعنی بیاین بشینین بخورین همینو با لهجه ایرانی چی گونه باشد میشنویم چه سرودی خوندن معقول سلامت باشین بخشش رستم جان من هم قطعی رستم هم قطعی شما هیچ دیگه مثلا تو ایران هم اینطوری هست و مهمان بیاد نفر بیاد خونه میگه بابا بی خونه بفرمایین مثلا بشینین یه شیرینی یه چیز چایی آبی مثلا یک گلاس آب بخورین یه چایی بخورین مثلا چه دلتون میکشه مثلا چه بهتون درست بکنم غذای میخواین قرمه سبزی میخواین برنج میخواین سلطانی میخواین بختری میخواین هر چه دلتون ولی امروز من برای شما واسه شما کباب تاجیکی درست کردم مزه است تشکر و سوال دیگر چنین است که وقتی شما در خارج 16 سال زندگی کردید و در آنجا بودید رسم و آیین انمون مهمان نوازی و مهمانداری خارجیان نسبت به تاجیکان با چی فرق میکنند فرقت هست فرقت بزرگ بین ما بین هر یک ملت در مهمان نوازی خوش دارن ولی یک چی میگم که خارجه خوبی در مهمان نوازی مردم ما همینه که ما ساعت نداریم ما باینده یک چیزی چه گم مثلا تویمون هست در رستوران دیگر جا مثلا اینو هسته که تنظیم 3 ساعت این درسته مثلا پیش تویو بود واسه من فکر میکنم همین کار بهترینه اما آدمو وقت نمیوان که مست شوند پیش وقتی میومدن توی خبر میکردن خانه ما اوچه من مکتب رسو خوندگی بود مادر من میگفت که او توی میشه عرق میخوریم درک میکنیم گفته همین خیلی یک مذاق میکنن پیش 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت توی میرفت دیگه آدما هم مینوشیدن همین توی هم رسو میکردن جنجال میشد و بیوتون باشه اگر اما کودک همین خیلی توی بله حاضر بهترین همین وای مونده انا خارجه ده همین خیره خارجه ده
همون مهمونی هم که اومدی ساعت گفتم چخیلی که شما امروز ساعتی 6 باید میومدی 7 گفتی 7 مونده گفتم اوکی من 7 گفتم بعد شما 7:40 اومدین کو انا вже 7:40 در اختیار من نمیکشم اگر در خروج باشه اگر مهمونی همون قدر اولی قدر انا باشه اولی قدرم باشه اگر ساعتی 7 باید بیایی کو و آدم رشاد چه گفت اگر آدم رشادی غذاشه رشادی مثلا دسترخوانشه رشادی وقت کار زندگیش ممکن ساعتی 8 دوای уже کودکش کتی باید باشه 9 دا باید уже باید خواب کنه یک همون رشاد زندگی خودش ندارن تو چیکار ما همیشه صرف هم نمیره همیشه فکر نمیکنن تو یاد دیر کدام میرن یک جای معرکه میکنی بعد 1 ساعت میبیان تو ساعت 6 در معرکه میگی تو میدونی که تو 3 ساعت وقت داری 7 کده 8 کده میبیان بعد نه غذای درست خورده میتونن نه صحبت کده راحت میتونن خاطر دوست میمونو مجبورن که خیزم برماده سه 1 ساعت میشه برماده روان نمیتونن خونه مردم مهمون چیکار میکنه اون وقت میمون هیچی میمون که دید که دیر کرد میمون زنگ میزنه بخش میپرسد یا که میپرسد که ما همه یگون یک مثلا شد یکایی که پروبکا موندیم ترافیک اون شد همین ما 10 دقیقه دیر میکنیم پیشکی میگه اوکی میگی хорошо شما منتظرین بین وقتی زنگ نزد ما ساعتی 7 شما نگاه دارم رستم جان شما ساعتی 7:40 یا 7:20 داری من نزده کو من دارم یک شما را نمیتونم میگم بخش زیاد در 20 دقیقه من شما نه غذا دادم میتونم نه شما صحبت کردن برای که 8 من قطعی بچه‌ام باید شینم درس کنم یا صحبت کنم ساعتی فرضاً من 8 من شما را شدم 1 ساعت بود ساعتی 7 قبول نمیمون نمیرنجه برای که وای اولش که باید نمیبیا وقت دیر کرد بخش میپرسه یکی اومده کم خفه نمیشه چیزی دیگر رو میخوام توجیکوی مونده دیگه توجیکوی مونده رفت هر ساعتی ولی بچه‌ی من میگن که بچه‌ی من خرجت تالشه کالونش دیگه از شما گفتیم گفتم بچه‌ی من نمیتونه آماده شه میگه برای تراژدی انا اینو من در فقط میگن برای چی شما میگه همه خشتون زنگ نزده خونه میبیان پریمو هم خیر میبیان یا که ایدر داره دخترچه من درس که مهمونش دیگه سراز میگن نه سلام علیکم پیش مهمون داریم ها چند ساعت میشینن سراز اول میپرسن چند ساعت میشینن خدا یعنی ما انا در ذهنشون نشسته است اینا همه خیلی تربیت یافتن ها چیز دیگر رو میخوام دونم در خروجه شما بودید و شاهد هستید رنگ توجیکوی ما زنگ زده زنک در خونه چی نیست قند شکلات کنفت این وای بیار گفته همین خیلی زکاس کرده پیش مهمون تشکیل میکنن یا اینکه خیلی چیزها عموما قند و قندالات دیگر نیست نه کی میگه این گپا نه وای وقتی وای مهمونی دعوت میکنن وای میزویا میری میبینی که یک چیز یک دنیای دیگره یک دنیای دیگره هر یک چیزی خودش مثلا ایده میزی ایدی تیار میکنن میزی مثلا ایدونا همه چیزای پخت پزای ایدونا با همه بار نویستش جوتوش با همه چیزوش میدونی که اومده میزی مثلا ایدیه سولی نوی روسی خریستیانا باشه مثلا اینو باشه اگر سولی مویم که میکنیم مثلا خدا خودش گفته که هر یک دین احترام کنی دیگه دینی خودت قوی باشه مستحکم باشه دینای دیگر هم میگه احترام کنی برای وای دین من آفریدم میگه خدا میگه شما احترام کنی به همین خاطر در خارجه هم هر یک دین مسلمانی هم مسجد هم هست چرک پای جلسه ماسونا هستن دیگر همش بعد و به همین خاطر سولینوی باشه اگر روی میز ده بود همون چیزای سولینوی مثلا یک ارچه و دیگر سانتا کلاوس دیگر تورتو مثلا اون شیرینی و پخت پزایی هم که کوی وای میفهمی که مثلا دسترخوان هر یک چیزش فرق داره بعد همه خیلی زناشون هم میگن که مثلا امروز مهمان داریم غذاشون از یک جا اوردر میکنن مثلا شیرینیشون از یک جا دیگه اوردر میکنن همش تیار خوبی خارجه در چیه برای زنای و اسونای زنای و کار نمیکنن بعد فکر برام بسیار فربی همشون قلقیان مدام خوبه که زنم خودشون ما خدا میخزیم آقا تیار میکنیم ساموسا تیار کنیم که فطیر پس که این کو شیرینی پس که خونه مهمون میبینه همون کاری خونه کتی همین کتی آدم این سپورت ورزشه و یا نه و یا همه چی تیار همون زنگ میزنن اوردر میکنن دستافکا همون خونه در میوه هم تیار کردگی در توقعش همش میگرام میمونن فکر میکنم این خیلی نه اینترس نه زندگی من دام خارجی هم که بودم یک بار نیم بار دستاف اوردر میکردم که بیارن و چه چشم میگه یا چشم رفتی یا چشم میشی یکی بعد نمیخواستم هوا میگفتم من میتونم پخت پزا خودم دسترخوان ایدونا که ارزو خام کردم میتونم چگالدکش پختم میتونم فاتیرشم دیگه برای چی من نوزی دستاف کنم چیزای یک ملت دیگه بیارم که خانواده من به من کنم این من آماده بینم بله غذای وطنی من بینم که در این ما چی میپزیم در این مثلا شما اگر همه چیز یخ تورت بیاره یخ پخت پز بیاره ما بود دیگر چیز هر یک پخت پزایی داره که این مینوی وای مطلوب به هم روزای ما چگالده فقط در عید میپزیم بله دیگه هیچ وقت نمیپزیم اگر شما خودتون میدونید پریکراست مثلا ارز قدا یک توی میپزیم که عید دیگر وقت موقع نمیپزیم همین چیزایا بعد میکردم تیار میکردم مثلا میمونه عربی هم داشتیم ایرانی هم داشتیم افغانی هم داشتیم
дигар миллатон буд даже я фарзандои маълимушон яшон мемонанд мардуми Америка буданд мефтам чӣ хеш мо идда дигар чиз дорем зои соли навида дастархонотон дигар чизе ҳамин интересни буд бо заказ мекарданд занг мезаданд ки мумкинае ки масалан рафта ягоҷо барбекю берун рӯзои ҷумъа бишинем ай ҳамон чизе ки буд хӯрдон баъд мегуфтам намоша боям такрор мекардам ба қатори чагалдака ё орзуқаймо ки фатир ҳамон қат механдидем ва аҷоиб ку як миллати дигар вақти такрор мекунад ба забони худшон баъд ҳамаи тайёр карда меовардем окей баъд мебурдем як чиро мехоҳам пурсам вале рустамҷон ай ту бисёр гап задам не мехоҳам тамошобини мо нафаҳмида як чиро оҳиста пурсам ин хонае ки мебинем иҷора аст ё ин ки аз худатон аст бо меҳнату машаққати кист биё нагӯ ҳамача бояд ту донӣ рустам чун сирҳои фош аст бояд мо ҳама чиро фош кунем ако дар тоҷики мо ҳамача фош кунем не заши чаро фарзандҳоро намебинам фарзанду якташ давай хона якуметаш хонаи дигар башам гӯем дар онҷа якуметаш дана духтарчам ҳамин ҷай дар утоқи худчай синфи чандум мехонанд чӣ ном доранд синфи ҳаштум мехонад духтарчам ҷасмин писарчам амирҷон мактаба тамом кардагия ин мактаби унҷа тамом кардагия хориҷӣ ино забони тоҷикимон духтарчам ки нағз ёд гирифт ами байни 3-4 сол нағз ёд гирифт забона писарам ки тамом мактаб тамом карда омад олам иқа нағз ёд гирифтагӣ нест баъд байни худошон бисёр саломат боше зинда боше бахшиш холашон тез ба ҳаёдатшон меояд ё ин ки не шаб намитоҷидӣ мебиён чӣ қадar мебиён ман як дом болаам оҳо наздик астед кай вақти ғамгин шавед меравед хонаш чун шумо аз ҳамсари аввали тоҷидимоидӣ ҳастед шабнами тоҷидимша аз ҳамсари дуюмашон мебошад байни шумо хоҳарон нест хеле рустам нест хеле гап вай мардака зуриш да ҳамин буд хеле гап нест хеле ай ману ай ту нест якта буду саломат боше манам шумо дӯст медорам якта буду дар он вақту як ду модар нест се модар буда як хона барнома каданги ман ҳар як зани дадама гуфтам мегирам дар барнома дар якум барнома якум заша дар дуюм дар ин сеюм заша духтар доранд фарзанд доранд аз сеюм бале писар доранд гуфтам дар он барноматон ку 4 писар охирон муҳаммаҷон ҳофиз ҳастанд не ҳофизӣ намекунад бисёр дадам шабеҳӣ дадамай бисёр монандай ҳофизӣ намекунад шумо кадом суруди падару аз репертуарашон дӯст медоштед ҳама суруд доша бештару бештар дар ҳамин зеҳни шумо бештар кадом сурудшон тоб мехӯрд дилдор ба ман гуфт чаро ғамгини ҷон дар байни кадом дилбараки ширини ҷон баргаштаму оина ба дасташ додам баргаштаму оина ба дасташ додам гуфтам ки дар оина киро мебинӣ ҷоном лай 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 дилум кабобай ҷоном лай 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 дилум кабоб аст ду чашми дилбарум ҷоми шароб аст ай рубоб аст дил кабоб аст ай рубоб аст дил кабоб аст дилам лах лах таёзи беҳтарин бисёр як садои хуш буд ки аз ҷониби шумо шунидем ва мебинем ки парвона гуфта гузаштанд ки хӯрокам аллакай дар дег пухта расидааст ва бибинем ки ҳунари пазандагиаш устамҷон гӯш намондагия ба фикрам устамҷон сахт гӯш намондагия ба фикрам апаҷон рустам абугу чаро шабнами исроилро даъват намекунад ба фикрам шабнам на худшо на барномаша писанд намекунад сабаби шабугу аҷиб савол шабнами исроил аллакай дар шоубизнеси ҷаҳонӣ роҳ додааст ва ҳоҷат надорад ки ба барномаҳои мо иштирок кунад ин чизе ки ҳаст бале рост ман надидам ки шабнами исроил дар ягон барнома иштирок карда бошад ман ҳам надидам вале ман ва фикр мекунам ки вақтам надорад вай барои иштирок кардан дар ягон барномаи ҳамин барнома инам як саволи аҷиба бале агар интервюи шабнамро зиёд мехоҳанд метавонанд ба хориҷиён даромада поист не барои хориҷиён не ман дам интерес нишуд ки ҳамин саволо чанд бор метиҳанд дар майли дар хориҷа одам вай дар хориҷа мисол интервю метиҳад дигар леки дар ҳамин тоҷикистон ватани моя ватан монай чизе ки ҳаст нест камбағалонае вай барнома ё сатҳш баландай пастай якташа бояд одам иштирок намедонам ин фикри манай не ман қоил мешавам ки ман ба шабнами исроил боре ҳам ба қавли визуф надодам ки ба барномаи мо иштирок кунад не манам надидам як барномада иштирок кардан шуда шояд борозӣ шавад ман фикр мекунам ман медонам аз айёне ки ман мешиносам шояд хеле духтари хоксора хонаводаи хоксоран ё модаршам ки модари хоксора фарзандашам шабнам ино ҳамашон хоксоран ино
مثلا آپاشا میبینم مثلا دوستی نزدیکای روزی گنجون نکی اینو خاکسورن شاید که دعوت نمیکنی شما البته عیبی موست همون تلفن رو یک سو گذار ای صبح تو بگاه تو فقط در پرامو افیر خب سرکم مثلا این رو بینید خوب پیسند است شدن که سلام من چهل توقت کنم با این خیل زن من گروس نموندم ای صبح تو بگاه تو فقط در پرامو افیر شما دهنتون میشینی کندگی شد عیبی من نی یک زنی قشلاقی نگرفتید که فقط در پخت پاس باشد در نگاه باشد کاش تلفن از بسوزد وقتی زویزده خواستی و زنی خوش رو خواستی انمی خیلی عبری بالا میشیند اوخی نگفتیم که تو ای ساعت 8 صبح تو ساعت 12 شب در پرامو فیش اوخی برای من هم وقت جدا جدا شما کن با همون اوقات که کشید بجنگ جا هر مخرم چه خیر نه شما خفه نه من این رو بینید که با انامین سخن شیرین با انامین ملکه دو بالایش رو میتونن انامون مردی مغنبیر و مردی انامی گنده رو بدبخت رو مردی که کار نمیکنن انامی رو رام کنن من یک آدمایی را رام کردگیم که تو حاضر اجازت باشد یک چای تلفن گپ صاحب شمیوما الان آنها تماشا میکنن این سخنی شما رو و رحمتی کلان بسیار چای بالا بسیار آدمایی هست در زندگی من که من نزدیک به نزدیک هست ثبت رفته است همین منتج نکنه التماس من میخوام آدم همیشه حتما گوش کنه ببینه که من همین روزای نزدیک ما کجا عادتی کرد و مایده و نه دوری واک من فکر نکنم نه من همین خیلی دوست می‌دارم من فکر نکنم تو راز دفعش سیمکم میخری اخبارم قرچونه تماشا ببینید عزیز میدونن که ما تاجیکان زندگی میکنیم یک آدم همین نزدیک به حد آدم نزدیکترین من که همین شب روز همین زبان خموقتی بگم لاجه خون که به حد نزدیک ای خود نباید من بسیار نزدیک ای خود میکنم که ای خودم نباید بسیار تمام نزدیک نه باید نمیگم بعد گپ صاحب شمیو من میخوام که در این برنامه حتما تماشا میکنم برنامه من میخوام که ببینم یک گپی تقریبا یک ماه پیش گفت که من همین کسی هستم همین من دیگر نمیشم من هیچ که دیگر کردن نمیتونم خیلی بسیار کلام گپ زد 10 روز من در کار بود که من همین آدم دیگر کنم همین آدم دیگر شده بین 10 روز چیکار کردید هیچی یکون دورو داده سوزن دورو زدید نه دورو نه یگون چی نه سوزن دورو نه یگون چی نه یگون چی نه علم نه عمل نه جدو نه هیچی نه با سخنی شیرین فقط همون بنغزی با خوبی با قولی خودشون که با شیطونی نه چی دیگه نمیگفتن که گفتن که ما گفتی با قولی خودش که با شیطونی سخنی شیرین کی رو از خونه‌اش بیرون برآورده است یوتیوب نویسین زراگوستون خیلی ساده هیستوریای چی نوشته است میگن که یک بار در یوتیوب اگر بزنیم میگه زراگوستون و یا من میدونم کیا میگن دویرزن باشن نه این دختره کس نمیشناسن که به حد صدا داره که از من آهنگ شمیمونو گوش میکنی دوستان جون یک آهنگ یک صدای به نیابوچ داره میرویم میبینیم و این جونا میرم جا من میبیارم نه خناز نمیرم مردک بولوی دیگه طبق مروکی هم وقتی کوری زنکی میبینم این مردک بولوی سرم بیا تالخم میکفم میدونی میرم جون خناز نمیبینم این مردک درو شینه بیار بگن است که من کاش بیار اوقات دیجمون تمام انا خیلی خای بیار نسکیم رو کاش من اینجا میشینم قطعی من خیلی نبوتی گازه نگرد من قطعی تاریخ سازگانه گفتم چیستم لاجه بگیم میرچه تشکر سوال برستم شبنم سرای کی نمیتونه شبنم توجیه رو دعوت کنم حتما میکنن اینا روزهای نزدیک با وعده شبنم توجیه ما برنامه رو آغاز میکنیم بله روزهای نزدیک انتظار شب اینا گفتن دوستان جفت که روزهای نزدیک حتما وای که دعوت میکنم با شبنم توجیه اگر خونه‌اش میرویم صحبت میکنیم میشه خونه‌اش هم صحبت هم کنیم میشه خونه‌اش هم وای کنیم так میگم چی ریزم تا این تماشاگران عزیز ببینید پروانه برای ما مهمانان عزیزشان چشم نکنم با کسالشون کبابی تاجیکی بسیار خوش لذت میتواند و میخوریم که گوشتش سخت باشد یا ملایم میرم بعدا میگویم یعنی که اگر سجا سوالن رستم جان با فکر من میپرن خونو سو سوالی و خدا دگیش نفهمه یعنی که اگر زندگی یک بار دیگه برگشته با قفورا و اگر چی در زندگی شما میتونید که علیش کنی تغییر کنی یگون چیه غیر از زندگی خوب گذراندم چی در خانه پدر
дар кадом хонавода таваллуд шуда ба воя расидагим чихел тарбия гирифтагим. Ман ай ҳамаш 100% аз замин то осмон розиям. Дар шавардориям, дар фарзандом аз ҳама ҳазор бор шукр ҳеч чиз аваз кардан намехозм. Агар худованд як бори дига ман баргардонам бигӯям ки о ай сар зиндагита масалан мебари дуюм бора дигар накна мегӯм. ҳамчизе ки дидам ҳамон чиза банда павтортия. нафари дигар навиштааст ки дар ҳамин умри худ боре пушаймон шудаед аз ягон пушаймонӣ надорад, ҳама дорад пушаймонӣ. Ман ҳазор боро 100 боро пушаймон шудагим. Шудагие ҷое ки як асаби нафаҳмида як болои асабӣ мида масалан мумкин як асабӣ шудагим ягон баланд гуфтагим ягон садома баланд бировардагим мумкинам одамаҳо нороҳат шудаги хафа шудаги аз ин пушаймон шудагим. Мумкин пушаймон шудагим ки як ҷо ягон ҷо мумкин як модара вай успет накардам як чизи дил мехостагиша карданда ҳамаи пушаймон ҳамон чиз баргарда биё ки ҳамон сини соли модар боша ки ман ҳамон гуфтагиша ҳамон ваша ман иҷро кунам дуюм бор. ҳин чизо пушаймон шудагим. Пушаймон не ки мумкин ягон гапи сахт хонаводагӣ гуфтагӣ бародара хоҳара фикр мекунам ки набуд ин чизо байни мо дар зиндагимо мумкинам ки шудагӣ боша. ҳин чизо пушаймонам. хотирае аз падар ёдовар шавед чун шумо дар сари як дастархон менишастед дар хонаводаи шумо ки бештар гап мезад киро гӯш мекард ман не гапзан масалан падари ман бисёр гап намезад. оли ҳам шабнам тарафи падарам рафтагӣ хонаводагӣ ҳамаша мехӯяд ҳамашон кам гапад дар байни ҳамин эзмаз сергап манам ҳамақа гап мезанам ки илои тоба вай падар бисёр гап намезадам агар 10 соатам ки мешиштен қатиш гап намезад ягон касам дар пеши дилё намешидан гап задандая танҳо одаме ки ҳамин ана очад ин хеликат ҳамсоя мурд ин тӯй дора фалон бесмадон шуд тамоми информатсия ахборое меовардам дар 5 дақиқа мегуфтам медодам механдидам то успет мекунед тез гап заданда единствен ман будам дар ҳамин гап мезадам мегуфтам дар хона ки ин мурдая дар гап медорад. яке мавзӯи мо суруд хондан боз лаҳҷаи эронӣ дигаре лаҳҷаи индиски ба қавле шумо кадом пешниҳоди моро қабул доред ба хола роста мегам бачаи худтон 20 сол ёш кати зиндагӣ мекунем омин ай даҳани ту бирояд дар гиребони ман часпаи ҳамин хелам шавам ҳамин хелам кош ҳамин хел шавам. марҳамат кадомашро мехонед нафаҳмидам дар ду мавзӯъ пешниҳод мекунам бисёр саволи хушрудод дар дилам ҷазби каде мегӯям ки дар кадом мавзӯъ шумо бештар мехонед баҳри тамошобини мо суруд хонед ду мавзӯъ пешниҳод мекунам яке бо лаҳҷаи хоси эронӣ ва дигаре лаҳҷаи хоси ҳиндуӣ шумо кадомашро замзама карда метавонед ҳаст одамое ки масалан эронӣ суҳбат мекунанд ки сурудша хонда наметавонанд дар вақти суруд хондан лаҳҷаша талаффуз карданд ҳаст хонандаҳое ки эронӣ мехонанд беҳад хуб вақти гӯш мекунӣ меги ки ҳамин эронӣ забонае ки вақти суҳбат карда наметавонанд гап зада наметавонанд. марҳамат мешунавед чӣ кору чи шунаем чи хонам 4 мисла суруди беҳтарини аз ҳамон гапи дига гап зада овозхонҳои эронӣ чун шумо бисёр ҳам ҳунари хуб доред ва метавонед чи шеър хонам намедонам охир аз гугуш аз лайло аз дигару дигар ҳам бисёртар ҳамон репортати ҳамаша дӯст медорам мартику сиёш қумашӣ эби мансур Орину Саид Орину Саид вай афғонае Орину Саид чун шабеҳ ҳастед ба ӯ бисёр ба метавонед бисёр одам ман ҳамин гапа мегӯяд ки дар Орину Саид монандед бале намедонам нигоҳбон дошта омин аз гугушам бисёр гӯш мекунам намедонам кадом оҳангша хонам оҳангош бисёр оҳангоша медонам تو از شهر غریبی به نشونی اومدی تو با اسبی سفیدی مهربونی اومدی تو از دشتای دور و جاده های پرغبار برای هم صدایی هم زبونی اومدی. بهترین چرا با لهجه خاصی ایرانی شما نمیتونید در رپرتوار سرودهای خود یک تو زمزمه کنید من همین آهنگی سوربون زورچ پروانه شده میروی همین آهنگ از استاد سوربون است اینا پدر منم خوندگی زورچ پروانه بسیار حافظو خوندگی همین من یک اسلوب نو کتی با لهجه ایرانی با آهنگ ایرانی همین ترتیب داده بسیار دوست می‌دارم این رو التجا میکنم التماس میکنم همین ثبت کردیم نصیب بشه روزای نزدیک کلیپ شد حتما چور میسته خونید بسیار سرود رو دوست می‌دارم مرحبا آخه اینا من باید از کلیپ شد کلیپ کنیم چور میسته با طریق کلیپ باید وای شد بله چور میسته توفا کنید خوب بشه از نوی مردونه زار چوپروانه شد اپا از نوی مردونه کدام نو خوشتون میاد من حامله دار کدام نمیره گوین هوایی میمونم اگر پسر شود علیشیر اگر دختر شود پروانه مون
چرا علیشه؟ نه دوست میدارم نامی علیشیر نمیدونم میگه که نامی وای شود اگر نامو کدوم شده نامی مردانه علیشیر دوست میدارم یاری تو هم یاری وفاداری تو سوخت مرا شعله رخساری تو یاری تو هم یاری وفاداری تو سوخت مرا شعله رخساری تو زار چه پروانه شده میروی بی سر و سامانه شده میروی میروی افسانه شده میروی افسانه شده میروی حال که بیگانه شده میروی بی سر و سامانه شده میروی احسن احسن و تماشاگران عزیز این بود یک صحبت گرم و صمیمی با خانم پروانه تاجدی. دوستان عزیز من مطمئن هستم که برنامه پسند دل شما اومد و ما در سری در سرخون یک صحبت بسیار هم خوب و خاطرمان گذروندیم. چی گفتن میخواید بهاری هواداران خود در спасибо огромное فرجام برنامه؟ اون من هم در پریمو افیر هم درستم این خیلی مهمون یکم برده که هم اینجا صحبت کنه هم اینجا صحبت کنه مولت فیلمی یا тамошага мульт филми вай буд паштарем пеш ким вашу маму и тут показывают и там показывают мо амуш дема козир пас таманияти шумо таманоти ман ҳама дӯстон ҳама рафиқо ҳама оное ки бисёр менависанд баъзеашон ма ҷавоб дода наметавонам ба хотире ки ман гуфтадам ваъда кардам ки ман ҳамин нишон метиҳам ки чӣ қадар мебиёя смс ай 2-3 зиёд мебиёя баъзе вақт одамоя ғайр ай масалан интернетаму инстаграма одам як кори хонаводагӣ дорад як фарзанд пухтупазай дигар ҳаёти шахсӣ дорад дигар даромада наметавонам ба бисёрша ҷавоб дода наметавонам бахши зиёд аз ҳаматон барои тез прямой эфир мекунам дар прямой эфир қатиётон суҳбат мекунам ина рустам ҷонам раҳмат ай пушти иноям ки ина мана иқа смсон бисёр шуда ман рӯз надорам ба ҳамин хотир ҳама дар саломи гармушони худ як бор дигар мерасонам марҳамат кадоме ки меҳмонӣ мехоҳад пожалуйста биёин ман меҳмонашро қабул мекунам ҳар чизе ки дилтон хост мепазм духтари беҳунар нестам ба ҳамин хотир зинда бошед раҳмати калон ташаккур зиёд ба рустамҷонам ки бечора чанд вақт гуфтан маза набуд ҳар бони ино вақт мана мегӯяд мана як маза мегреза хайна бо худованд бихел розӣ шуд ки бо омадем хона даъват кардем шиштем рустамҷон камодифро бахши зиёд ман камтар як феъли агар баландтар гап зада бошам сахттар гапон сахттар буд агар бахшиши зиёд ба хотири чӣ камкам феъли лидерӣ дорам ҳамин одами соҳибкор одами бизнесмен одаме ки фақат дар ҳама ҷо калона дар боли сара шавҳараму фарзандаму ё рафиқам ҳамин камтар сахттар гап мезанад ба ҳамин хотир бахши зиёд узри зиёд хай мо дӯсти рафиқи наздикем мо дигар мо нон хӯрем якҷо нонамак як бори якуместа ки якҷо мешинем ба ҳамин хотир хушомода як бори дигар зинда бошед хоная дидем марҳамат бародарои ман ҳама вақт метавонед ки шумо аз ин бас тез мебоед ҳатман биёед як шоми хушу хотирмон буд дар ҳамин дастархони Парвонаи Тоҷиддин тан сиҳату хонобод бошед хайр